Lecture Tangkhulnaona being tum psychorally the talk with Sorinthan Haorei ka third episode hili welcome salu shit le ajai tumna interesting sala khaya chan phaya ka ngang room lu shit khawai sa se itumna teija ari hon thothi racing la khaya thot ngasai re itum Tangkhulnaona being hila itumang mok thik paya atam sa khai ne itumna teija Ukhrul town hili itum Tangkhulnaona mang mok thui de le mene itumui thang thang kharing kharak hili chaju ka deila itum okthing room da thang itum Leshim no lagay na octing room de laye, itum lake lon liro no, itum wartam rin liro no, itum reshi pong liro no, itum kutonga interdependent salaga octing room de laye. Down hili, talagay na, chachur kate, state kate wen la, mayang na no, o kala itum state wen na, Nepali no, Meiteinaona no, chung ka octing room de laye, itum shimkhulak chung kala shok rock de laye, itum jena octing room de laye, katha de lak lake lag ji, tiong meka yang room faisa se, itum non local spring na. Down hili octu da clay we experience ka tha do atumna itum tangkhuli ka tha da thei khui da lai tangkhulain octing room da clay li atumna challenges ki mu mai face sa da lai kham tha ki tam khui da lai ka shi ki thei khui da lai kala itum ka tha da octing room ka ring pha mai ra itum le shi mano mai ra ching li hai rak lak ji je itum ka nang room khwai sa se itum yes tonga le shing room la kai na octing room khangai we ning chuk le ra da shit sangai ka ka chi ka ta maring ka pha ma ka incidents ka thei lak chung kha le itum Tangkhulnaona le ma ka chung le sa ra local maning ne da Tangkhulnaona maning da itum na mi kai khali yang khai khai we experience la incidences la ka thei la sam bo bom le da hi ka thai itum ku thui khwai la sa se marang ba itum tauna khli octing room le how ki da harmonious sala gan le shim no la gan octing room mi dar kar sai itum na apong ka teli khwa chi tran itum na minority a sa da wa ka thui le itum le mthala ka na treat ka sai expect la sa bo ba mai jaw ki da itum octing room da klai psycho really equal sala kind of treat ka sai darkar sai da remember da tu put sa dai tha hang khangai nei ari itum chan phai hi hapo khwai sau se ach chan phai hi mathamai da chatwa pai khwai kala ach hi wa community akha li itum discuss hang room vai sare ach hi Meitei community Ukhrul town le octu da klai ping we na athum experiences athum opinion ka tha le li klak chi je nang room vai sa se je na ach special sala kai guest khani rang room de le maram hi wang chang phai sang khwai je make up da kuira Arun Kumar Singh hi ari Meitei Baptist Church we secretary sad le kala Asst Christian Higher Secondary School we office assistant la sad le kala ka khnia sada kuira Jackychand Yumnam hi ari Ukhrul Central School we assistant headmaster sad le Remake up da oja khani lik chung khani she show hi ra jang mi da klei wang da ni we atam sak chung khalei salala issue hi important sai da khuila da ra jang mi ning she then aru in how pogli background sa da tiong mei ka hang khai tha da thum Ukhruli octu da klei hi ka tha lek la ji thum thengai yes ntum na thang ji da octing room da klei ping wak chung kha thei le ka itum Tangkhula zo hol nan thum hi ka tha do Ukhruli Tangkhulnaona ling yur la ka pam da klei ka tha le ji chung mei thengai jo ki da remake up da ina kuira Arun Kumar li han kha khan da na we kharjan na ka wa ka sang ka octira khai la tha da thei Ukhruli je na ni khani ni Tangkhul ti long ti thei le which tha da chung ka ring pai appreciate la sai hiran ko octira khai li down li og thui ka la Tangkhulnaona octu ku li no we experience ka tha do kala itum Tangkhulnaona li octu khong rong we reality hi ka tha glai ji tiong me ka thei ngai ka pharo no ka shiro no ring ka pharo no ka tha mo mai glai ji tio ka share sam lo remake ta waja Sorinthan ni hik tha opportunity khami juba ning si mi ngai mai te ak sa da hi 1996 li hi Ukhruli chuaina rak pam nei ka arui I waja sa khwai 96 li waja sa khwai Ukhruli khrane okay di tum khai sa di Cambridge school da khale sili first the assistant teacher sa da sili otram thui chui tili jingum khani siga sili otram thui ga Asst Christian High Secondary li waja sa lui and 2000 li I sim ka pan hi wangai na tiau kha Asst wena gap sa laga okay Galaxy High School da le sai yes arriba ada unfortunately burned down side there then chui tili again 2004 li Asst join sal ka arui ra sung le Asst pada pom ka ni then we experience Ukhruli khra we experience ga wa I atam ji we na wa Ukhruli rei ka sang batra khale 96 2000 chui area I know about
this past 20 years we experience the rei ka sang la tra kha le ye ka mai thada kharing kharak iwi kharing kharak thada iwi management wi bang wa Ukhrul hi thada cha ka ring si ba malai mu ala kai na thada I sim thada family manager ka thada okay khra changi thada hang je ka Ukhrul hi iwi bang wa favorite chala kai apam la sai kala iwi kharing kharak chili thada experience thada samang da khlai ba wa my iwi background family background yang ka ba my khamtha background mani tu kita chili compare sai ka ba in a iwi livelihood we bang thada ina lei da khlai abri ra song da thada chala kai na lei da I ji share sangai okay ring pai 1996 when ra pom khai ji wa sanghai re 2027 yeah 27 years Tangkhulnaona centenary ji okay thei Okay. Marsley sa jam okay ning shi yes anana hiran ka okthura khai wi itum Tangkhulnaona bing hina na tum na wi li first ka pom when to ka achara shung da hili itum Tangkhulnaona bing hina na tum li welcoming masak liang ji sila tyaw me ka thai ngai wa ama ari chi atam chili ba mai ki ka hok pok atam chili mai in a mongwe ka 2019 I mean 1997 97 ni aksida crisis sok te da Meitei tambak li bom Tangkhulnaona chungwe o ki ga sa atam ja je atam li thum la khang ji ng chi sai okay ka in a pam da klei in a ki ga sa da klei a pam chili ba I thum mi wa cha ak sa da iwi Tangkhul I thum mi chinang ra pin hina I thum ni thada yang khai khai ba maleilakranga okay I thum ni thadam thalai na da I thum mi bang save sa kwai ba atum thalai na sa mi okay thada mai this is iwi the experience ka hang mani khangdai ba ni ba thai thore yan ka I thum na kapam kapi kapam ni la I thum kharing kharak ni la I thum na ka kai ka ot lam sa thu de yan right thada hang ji I thum kharing kharak ki kai khabai ki ga sa khabai maring pha khang ro je I thum mai khamang ka cha ki ga thai ni la thada sok pai ni lai ka da I wa cha sa da ka tam nau ping ni relationship ma tha kwai ki I best level sa la ga otram khang thai na abo ba ping appreciation la ya ki ta da I thum ba ni ba cha kha da disturbance ma lai okay ning sharing pa khar chan ne no hing na ma chen na in our guru Jackychand ni la chi han ngai pam we na we experience li Ukhruli ra pam la ga kala no we ot ka sa hi li no we experience and reality hi isum Tangkhulnaona kala itum town hi ok thin rum da li ka da experience how quickly ang ji la kha thengai no we First of all, illustrate that he thought tam khang ba ina da ning sitra ba to le I wa tra da ma sang rang 2012 de thane sa okay jingum 11 maning ka 10 years running le re ino Ukhrul ra da kha da problem Meitei na Tangkhul problem so ko tha da khla ma thera ni the ba rin da no I palai no le in reality hang no ka ba among the district of all among all the district of Manipur Ukhrul is the best district ni Manipur hang ka ba kewan ka ba Ukhrul he keban dominate cha le ka ba Tangkhul ke ba ka ta community ke le ka ba peace loving community da san khoi na ju ba na Ukhrul ta I thum wang mo ti ti palai no le da san khoi ka Ukhrul ta ra ba bu thi according to my experience okay da I thum na Meiteinaona ba sai thum ni ka ta chi tha ba ta amin ta akhlam therang e ka the ba but ina ba school li oza ka sal ka pumau da nawi song wei na pere ki song wei na ka te ko ta mar khali mak cha sok tha ba ka ni le le ba okay chi pa ji me ne na khande khate na maning le ka pumau ping ji da mar khali thum na punishment ka khami le pere pin ma khami ka tha chi tha wei na ka te tu ni treat khara ka tha ba tha ba le ko because the Meiteinaona side the jimaning ka la punishment kami ju maring ka phawang ni ka punishment khami wi ban ka pha ji li thum na Meiteinaona sa le da te ka mar khali tui ka mu tui le so chang pumau da ba chi pa ji ba the personal line phri ni na personal phri ji individual line ya chi pa ji community da Tangkhul ka to ni thum le chi pa ni da ba mu khri pai me da pa ni mi na ba ya so na chi da al khani ble but that is not the serious case ko ni pin chi ba khani mang ni mo but yes ho jam ka wai thum ni ba no to le chi problem ka tha
chỉ thao từ đó mình gặp thao kỹ lắm này so với thằng đó Okay. Arui tiong mai kha nana mention ga sajili yes community nga teng ro ko da no we work lively disturbance ga sajili arui awa kai khna ka hang hili then thumli racially abuse kai ka tha lei chi ka just punishment ka tha khami we no or work related mangli shokto incidences bi thằng cái gì cái tao nói cái cú sông tak lắc cái nó school cái cao với nó chỉ nó cú sông sắp này chỉ là sự cái sự cái khăn nó thầm ram này rồi ông mình đã cái này mình ra cái chỉ là thằng đó cái chỗ cái ABC bị tai bay này đó là thằng này cái chỗ sai chứ bao giờ với thằng đó chỉ tăng nó với thằng nào bình thường là đó sốt xong rồi problem đó chỉ okay acha rashung da incidences chimang tin an experience hada ga ina da bau sha tha kan tumwi Meitei wi association agla forms har da le la process le da la shai jenara he incidences are so far na nani wi kharjan na ga jak shok hai ma thai da le mane and then honestly speaking as a teacher and then now church thana sa wi da na thumle chi mo shok phyo ne ji ba ji well behave sala gan da bom da le sa wi da ka nung thung we bao shali ka daily shok ka hai ka tha or khang mo khang shao or racially abuse khai chik tha we mo shalak lo na ni uli chỉ thao you know nó sao lắm right we experience là Tangkhulnaona Meitei or khang tei community li la chi da da ai thum we any problem chi relate sa la ga like tambak li sa ta da ka sa ba ji ba siba ji ba mi ra su be ma sam okay wonderful news Terlain hang lo jiga wa marang ba itumi apoma bala ta da minority being le abuse ka sa gi shashon ji le ji no ka da itum la yes iwi ka ning le hang lo jiga ration out sa da itum hi le shi thei gi hi le dei ji shan ku le great even see during kiga itum awa ka moi ba we journey a ka manipur li ungchang re da sa tam si sila kon panglai na kon ja lao te am manipur li Tangkhulnaona Meitei wi kiga si ma chang bai mare yes chi adam ni na experience a ka sam phungi I hi arui apam da klei hi i le re thewa ta alung tang okay ka that just border to Awantang that khani ji we pom no then Awantang jin na Awantang na le tum li athum tang ne la khoi alung tang na la da le re ka ti shu da da ka ji li ju khanau bing na I tum hi ka chung kha Meitei ka chung kha yamau de atumi threat khara tha kha le threat khara we minim ni da just da kiga shop la pai okay ji wi ning khamo na threat ba ma le lam ni da incident ji tambak li ta da le hau ga like mau lim tai la ga na da shop ga ra mi ga ting sa chang au de chai na hi ba la shop pai anything happens da ya chu predict sa la da da ga chat no tum bi hi le khlon sung kana ki ga sa da khle ndam hi chu wi Meitei bi hi pam da khle bi hi sung kana business ni ga chung na ga chau wi sak thei bak thei ji li da ngalang phei la ga la ok thui ne ji da da dei thum mai Jackychand ta dei thum mati panga da wa chang sa la lei pa po me ha dai la athum itum na varesi ak sa da hi 99 li varesi sa la ga okay ari phungoli ga ti jam khui loi varesi sa hai ni and after that isim ko pan ni ka mi ping na phaning bai ada sa ping na or especially tamba we mi ping na ai Tangkhulnaona khui ai de varesi sa hai ne da chi ki tha la ni ka bo ra isim ni ya simpan ngai wi ti pressure above pray ngaraw wi naw ngaraw wi opinion share sa je na da nam phoi no resi sa kai le to bo me ha kai ba resi sa ba ji ji de simpan dai na resi sa la ga ina tang li ram ni hi wi itum wi area hi alung ni sa da kle hi le atum appreciation na le de le re da khui in le ha ka I la so da bang ni ka itum li atum wi simbe thi hi le au okay chai na even tang mi pin chin la ai ko ja no ba mu thui khwai sa lo mu thui lo ki ga ning khri ma de la ko I dong na no ba I thum na thum mai ban la protection not only you hada na thum mi pam da khlai pi protection tha lai mi re ji assurance la mi au da I thum ning la in na da pam mi na thang I si ing to je ki na hang kai tha da ya
Tangkhul ji peace loving the community li ba ji le Okay. appreciate sangai Okay. Ning shi ring pa le shla khai khar chan ne Jackychand in na li khang hana ka aroi itum Meitei community li town li pam da klei mata ta town li focus out say challenges face ka sanu opinion ni king we san ni kla ji tiom ka share sang sang ai aroi not just personal bound ni tum we yeah professional la zang zang la ka aroi the arun kumar na hang khai tha da cái khởi hi lấy sát lấy ra cái khởi ra sát lấy ra cái khởi hi labor what sát lấy ra cái chỉ cái tham mình hi này khi sát là cái chuẩn bị thứ đầu thứ lấy chỉ là khát thấy ngay cái là hi lấy khring khrak đi face challenges face sát lấy cái thà sản for example cái là cái sinh rational sau cái đó thật là just perspective anh khai nó khang này rational bình li mà thao mấy cái treat cái sáng thà lấy la bao rational bình hardships face sát mấy cái thà lấy la chỉ thao vì cái thằng lấy cái chỉ là tiêu mình phải challenges cái thế này Yes sir. Rồi về sĩ cái sai nó có sao vậy? Mình đi từ cái treatment cái bao rồi nó mà thêm mình cái thêm sai. Học itu nó cái pom được lấy. Chỉ pom được lấy chỉ lấy thôi thấy cầm suy tổng làm chắc lấy lấy ini cái một cái giá số giá sản nào. Itu mà thằng này thằng vang anh mình xuống này sir. Vậy itu nó chỉ lấy cái pom chỉ những cái này pom sập đấy.แล้วก็รู้ challenges thìอีกอย่างหมดก็ไม่ต้องนอนจริงๆUkhrul pom được lấyจริงๆcái cái một giá sa उधर के साथ ही प्राइवेट ले के साथ ले लगा गवर्नमेंट स्कूल के चुन ले पम में लगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ पम ले लगा बिजनेस हाल होते ले के लगा सब ले लगा बिटिन लोग ने चली फेस के साथ चैलेंजेस का बा ये चैलेंजेस के साथ होता है अन पिसा तंख्री के साथ वेब चैलेंजेस की मंग ने तो फनी के साथ खंते चैलेंजेस था मिन तदा chipat la min yengsila tदा min ilchi chamila chikta gungwang bo tcha kamu ne da face okay da we ta thumui da challenges face ka ka san tan da chau ba ji yang ka tu sa sa ka de ot we challenges chi mang okay और साधक ले और फादक ले इता हिली और साग शी संभंग शी की ही कच के थाली ले सारो दन हुई कपनिंग ले हदा एज अ Meiteinaao और संभंग शी के थाली सनी का और मपू के था न दादा Meitei एम्प्लॉयमेंट साग ले सारो का और आइस skillful साउ के द Meiteinaao ले शिचिन खमै के था एरिया ले लेला एग्जांपल सा द इथुम ही institutions का एक खरेल का Jackychand maths का था science का था ये और जा भी Meiteinaao सा जला के था थे वो and then the kaching tha pom ni Meiteinaao bing le demanding sa mai laka appreciate sa mai laka leida kle area tha mai sam rau to for example na shi with school li sir Robert na thala kai na I specialize ka sai maths Meitei the ching tha wi tha the challenges ka hardship ma nguding la tha da miracle ocha pak me apong le laka thingai le not just the challenges okay tada son ka hangji masu ri Ukhrul li ba tada science na maths yo zani ka Meiteinaao ding sin chang ka mai da aka ba le ko mi sa yan chi ba ji le thum wang ba ye ha okay chwa ji ka ba min except sam ga da thum khading ka ri da thum free sam meaning li la yang min thum wel ka welcome sa mi wang le thum patra ka sam ka me ka ri the content challenges ji ba cha ni ba cha okay meaning tha da no we khang ja bom tha da rim phalang in ok thi da klei wi mo ngai ne da ching lai hong ji sim ba li ni ri pham lo okay all right ni share yes in a khang hana ka arui chi hok ngai mre ka sal na nei li sang mai do thi rau gi da no wi shong ai na chu mai dam thei bai sa ni la challenges face a cry firstly na ka kali what sang ka phang hi kya ka sak pai example kala thang thang no wi livelihood li kya ka ring paring shikliang no we now grabbing or no we neighbors being entry kasa kala no we fellow Meiteinaao being hina atum we business li no atum professionally kimu mai ka da kharjan challenges ka not just itum racially abuse kasa track kasa ba maning la as me apam ka ta khali wal ka adapt asa ko ji challenges khalo mo hi itum na thai ngai marom ba hi da ka shok jong hi thai ka ba itum ka da ka yang sang ming rok pai si do si la tiom ka thai ngai si la arui ojawi matang ji li kada ojawi pa ji ba mai itum na Tangkhulnaona bi ada ili le da kai kharna bi ni na hang bo ai mai maths and science ba mai dei them mai ji ba hi ada thum na ka hang ai na ta ka hang sai da otpam khiga he private school la chung khalai da sai na da private school ku chung hi ara ching tha Meiteinaao science maths ka them ping ba otpam ka phau wang ba sa Ukhrul li problem ma le mre okay ili hang lo da atum hi ra da school ku tong han na nit sa da sai na ta ya itum li la contact pha mi ro ke contact la khra la le
근데 상가 이tum order ma tharau ki da school ku chung ko principal la itum thai mi sui yaw ya ana itum ni line ji ka pha la le zaina atum ra la ga ot ka pha wi wa cha wi wang post ka pha hi ba ka sa ko ma lai bre ka welcome turn da chung na ya ka jili a kha da ji wi saying jili ina isi ka tam nau ping ni hang hang ji ai Tangkhulnaona ping ba me chen science mathematics ji he now snow ping arui khnu thot ping ni ji ma hang changai right Chibaba now snow by he maths fails how go kind science fails how kind our progress report above the hang stay at them ya and I see Tangkhul go maths of Najan science and Zen is go at mentality it fails how by the water kaji lazy then Jibasi in a hang I Jibaja Mahango even metric target 12 target tam now being hang you know Meitei brain in and to my brain running right at the same right Jibazio ka hot canal we don't really then you labor me no Jiwi to Jimajan Lamba Brambaba she proved the layer iwi katam now ikanga order was a profession to the Rawida I really school you katam now Matipanga was a Saturday master while young the Jiatumji itumna hada tam say kai kiga si should atum na subjects dula science physics chemistry biology kadang science mathematics the handle subject the handle bingji area bingji le atum na aro ojala saturday ta aro thura de bingji le ji le changai zaina thada chida the experience ni hang ka kharing khara we si we itum challenges Meitei challenges in a take kui akaba kuchung kana hili adang khang da dei thong ka them thang khamai educated person la kuchung khamanim ne hang ji Ukhrul le de Meitei pi ya chung jang na thada ithung wi mirin wi kharing khara kui bang challenge sao ki da da okthui wai bang pam pha khra la dei pa pam like atam khang da labor ya carpentry la pai or mystery la pai whatever the atum bing hili ithum na often they had the Sangopang issue akaba Chili labor sadak labing, mystery sadak labing he Chili itumwe had the NSN as house. Okay. Atumna card aga issue side that the itum church ni rai was it. Zaina itumna somehow that itumwe church we side in that the negotiate sak by that the Pasava Saturday so far. The itum members are hili Meitei aka saluga resi saluga itum member church members are being liba si tem exam sami lo ji itum na tumni request ka na tumna resi wi khigla ji yeng laga ta mai la raw mai yeng laga itum labor being itum member church member being liba labor card exam sa kami sing tha ji ni okay si pa ji challenges akani okay itum ada teu mai kai dum phai khra sina itum hand to mouth thal we da o mi wi sim phra ri pam da khleine simkhul management sa da khleine chili teu mai kha da tum na card wi charge sakni sa tum la pai ya chik tha ji la khi ga sa exam sa mi da khlei je itum ji ba ri phanai okay sing share are we the new opinion and younger adaptability he itum town he live ring phala in thai ye which is a good news in a other next question he itumwe tangkhu we maram ni tiong ka athang ku Jackychand ka hangere we are peace loving community chi akhane che na re opinion ka tei le sa ka ba itum tangkhu community hi na thumna ra ka pamaina kala ari hon rap octwing room dak le na ka tha thei phuidok ji hi ka thingai no opinion on the tangkhu community for example no we khongnai ro no individual par no itum leaders ping ro no be it CSO be it church we thana ping ro no itum hi ka tha le do no thum thei ko khili itum community hi le sing rock le ka khok yang ka sat le ka chon theng rock le ka itum na yang kheng rock le ka amale sing thei le ka ka thak le ji no we so far are 26-7 years no we li pamra khai ka thak le ji ka thengai mai iwi cha khui tha pamra the journey liba hok phok atam ni da resim sa thugi da kala oja sa laga samla kaina simla mapan nang tu ya yaro no sa ke sa le au ki da
khangtei we involvement like ngaya yaw thuiran or damak jali chatung jabak sajila cha ka khi ka malai thu gi da like itum na ngaya ga cha damni khamang ga cha khi ga samang da hon thak so ba je chi khangtei a kha da lam nim la ka ngasun khi ga sa da itum wa cha sa la ga pa ma dam jili be itum wi wa cha da klei ba jili concentrate cha la ga le haw ngaya ra kle da ka cha wi iwi ka jili pam la ga ke sau da cha ho wi interact la malay mane involvement la malay mane kai na bresi sa khai simpan khai bresi sa khai wi thili ba mai arui wi bresi wi thana ping church wi pastor no different churches wi ang kala association wi leader ping no tadi to me contact line rap se lei kre wai na ba kada itumli bresi prospect ai na itumli mathalai na treat sai mathalai na the honor sami na kajung na la the respect khami ji lei kajba chi wi wangai na ne to khui yu ba ada jaina chi wi maram mai na khamal khlam thaim ni thum wi khi ka itum li khi lai hau da ka sak la thaim ne ka mi ping khi wi community tangkhul community wi leader ping khi ka sal ga itum li khi ka level lai na kali ka da khon char ki ja ka lei sala la ya like a problem imphali problem khi ka lai hau ri la itum ka than na ping tangkhulong wi ra pai de ka chung khana itum li involve sal ga cha chingau ki da okay sida the honor ba sang lok sing hi to be very frank ta da itum li lai sila bi okay itum hi community wi adang ka hang tha da case pa hi khi level na se itum sol sa pai adang hang gai da da problem ra da mi yam gai chat khai ka thai hi itum tangkhulong li ba la ga okay so ka than pi itum church wi chong na kra ko laga ara hi li itum pastor ping hi tangkhul na sau ki da da thum ring so la ga khaba tam tran ai hi thai li wa na thum khi ka ning ka sak malai lo itum na best level tha da na chon bai na chon re ka ji hi chi ka hang ji not only to the tangkhul Meitei tangkhul I mean Meitei Christians yes ya ta thum ni chi hang mi da khlei hi Ukhrul li pam da khlei resi ma sa la la sang ka pamra khai Meitei pam lei pam da mi athum lei da khlei Meitei ping ji ta ko to ngali ka hang mo chaina hiwi mi ping hi ba da itum tangkhul wi lei da khlei thana ping hi ba da phai da da ina hangai okay pha lai itum wi understand sami la maram ba itum mi sang ge li ok thoi rai de aya chon nang khara ne je ka ba tha da yang aka sa ba kai itum na sara sung gai itum wi ochak itum experience en la ga ada itum na da honor sa khang ji sin lei okay ring pai ngai ga ja ji koi ra jackie li la hangai arui ji nana itum tangkhul community li thei ko hi arui yes adang peace loving community nek ji akaba hangai ka apart from that itum individuals as neighbors as kikla leaders or as arina na yang dak lina na okthira khai li ka da tyong mai ka detail sa mai da thengai ji na itum ni ka da thei pi da tangkhul as a community hi ji ka phar no ka shir no ka share sa ming sangai okay tangkhul je na tang hang gai da peace loving community sin we first point there towards tangkhul people the tangkhul leaders katha bin ta pha na yin in tangkhul ni na yang ai mai thuya khli chi khili je ko ta organization ning la pan nom ge tenen le tangkhul na long le UNC le tum we through na any the discussion cha la thung na any decision phui ga mi thi ge you really the mi chokai ji hong ka to na flow sa pom me the leaders being leader the khyak si le pom me chi da bi ling na tangkhul bi leader press sangai mi thui ji la asa me okay 그 때에 나 당구 빌리 더 한가에 아카리 에세 호야 가지고 이는 나스노 빙위 진짜 나스노 빙 땅네 나스노 빙지 또 빙지 더 클래스 12이나 징빙 징하고 있어요 이위 observation what short about discipline 파 나도 테이블 저 당노 빙지 okay 나스노 빙지야 되는 당노 빙이 저 나스노 빙이 저 discipline 커버지 Q1이나 디신 받아올 때 지금 이 opinion 이 지금 it stuff from the family sir. Q1 지금 우리 class 8 같은 노스마카나 class 10 덤도 클림 미양 아까지리 안민 그거 어떤 들 아민 가이나 안민 저 어떤 뭐야 너 보여 지금
popom the ana we no mo ran ga ma wi da mai mai ran ta ko khawa discipline je ta ke ko lere da tin ding ta sam khui sang ga kle sir chim bom ne ta discipline je la ga discipline ko soi chin ak le re la ga khni pa na ba Ukhrul lipom da kle ka tung no ko chung sa na simbara lipom parents min no ka sab khli lipom but we know we experience ka thar no ka to chi is na lui va la ga wa la ga jo la ka ni cha la ga tan khun de le iba ko no bin ni chu ko la ka da thun na simbara lipom to simbara ja bu wa na than bun thu da thun ji da ngari khna tam sa lo chi thawi problem la li ta kle ka pom chu wa nei na yes ho tam khun bi yang pai pa na ba chi tha ni ka che ba yin sa right think share yes athang na new mention ka sa pin hi ang ga ka chung ga ja hi itum tang khun naw pin we khama tha hi hang mi le yes athang ina chena opinion itum tang khun naw li tha thei wi lai chi hi kham tha mang thei wi ba ning la itum la as a community khawat ka chung ga le re weaknesses ka chung ga le jo gi da chi le itum improve sa ka pai ari hang gai da discipline hi aka main yes akang sa le apart from that itum as a community itum improve sa ka pai thi mai le sa ro to katam now we yes 12 and below we discipline aka yang chi itum improve sa pai sa athang kura ekine hang gai da itum mentality ji match science ling zani jwa je ji breakthrough sa pai sa point khnie re ka te hi ka mention sang sangai for because itum dang hunai dang khul hi mathai gra la le sa la pai kan thum na as Ari community khangte sa da hili opting room ka yangra la ka tangkhul naw li hipa hi wat tak le da thei wo hili improve sang sangai de le ki ji ba je ava baw li ro no ka tam naw li ro no church ka thana ping no CSO ka thana ro no yaron la ping ro no nui khongnai ro no sot naw ro no any ada ka share sa mi lo improve sa kai sang sang hai bi the in the lat hang Yes. sa lo ba fully in ka sai yen ka ba i report ni la 60 plus 100 okay because school la ka no pang le ji the 30% 40% ka tha ba ta mara ma chu mai khar sa ya ta chi tha maram den khwa nam thing no so bi na thing ka yo ba pang ro ka ta chi ta ko su ni sa okay ba ji no metin na ka sa da ta si metin le ye but when I just compare the percentage Tangkhul is very low, very high. tangkhul wi pang diverse lai pang ro ta ka mara no bi tangkhul bin na chung mai khar da thai ku ya kle ba sa ni na chu ba ni na ta parents bin request hanga ye ta tung le sing ro ai tung sung ai phai de ta ka tung bin normally rang kha ba normally rang kha diverse kha ba ba ji la kong ki phab de bin pai no le ga wi thile tung le sa diverse chi tai ka ba no ni ning teu ba na ga mo khni chung le da ba pai chu ba ni na a thang wi discipline wa jin da ba na so bin ni ya da ga ri kha no yang mai pa no pang ngo ka tha diverse hi ja ka mo ni sa nai ni sa okay ning share important sala ka point yes Chini na ka ki hang khai pa no arui mai improvement hi Meitei wi khang jan na le ko bom re khang na khamang ga char hi Meitei ri le ko bom me I tu ma ka ni da I ba masam ni jim ni ka chung na da ka chaw wi ki ga sa ga ke time pass ko atum wi ring pha wai hi khamang ga char Meitei ri le ko bom ko kham dai ra ga na Tangkhul li in a common salai ne thai wa abwa ping chang da athum nisha khaini ka thar sa la ko raja khima whatever yang da intoxicant being he athum na sai ka stay wa ngai na nang ra being he so generally Jackychand school leader thai sa ra I wi leader da chipa le class 7 8 join ho po kai nisha ka thau yang ti itung control masa ka chi now da ka sa the rau re ji ba wei no pok ro ze go ba wa cha mang li ba ji ba le depend sang sang ai wa cha ping mang ro ma sa ram le je ka parents si chang krong re parents ping na aja ta athum na aba bu na kwa sai ra o mai ji sai ra ji parent nak sno ping mi mang ali ka ma sa ma re ka la nak sno ping ni ji wa khui lo hi ba lo okay ka so ba he ya ji ba ji itum tong na thai da lai na thai ba ba ya ka ji kaman salai na thai ka itum ba ji wi maram le ki ga itum na tas ka samaning tu da sere sanai na ba ma thai ni ma khui lu ni itum na da ka sa ba ba ya ka ari Jackychand na hang da do I wi la boarding le ka boarding le I wi men mi ma chung ne da lai da khai pe ya ka ji bi ji ba ni sha free ba hi ba Okay. I ba ji atom ni hang dai Okay. I li yang lo I khi sai I khamang da wa ina ka sai ka sak lai la ji ba ji na tum na sai lai ji ya jan sam bre
cái nó qua mà sai mấy gì mà sai chấm mắm cả chỉ yêu bông cái gì nó thùng chỉ quy from right Okay. cái gì chỉ cái này thì cái dưới nó ra cái cái parents being family vậy nè thật chỉ correction sai cả không mà thao khi cái community á cái sao vậy Okay. Okay, great. Important salat 5 points good. Nani na share sadly itum kadam now being disciplined how say aba being le shimeng roka itum kapang khang roka ji teo me yes maram chung ka le sadle ra lo but then we have to kada da how made the effort being roka laka itum le shim no me phai che hot na ra akhana ba itum khamang ga zahi suita vai sa sai aba being na mamang ja ma shai ji mang stay vai intoxicants sabai na ni sha autum shi vai sa re ning she sa da antum take ku share sa me da klei wang ara ina khana wa sa da khang hana ka sangai ji ne itum we are manipur hi situation hi matai la kana Meitei na kukiwi crisis hi am thalak la thei le tu ring pha mane community khani li tha shop tak le kala khani li shop li not just to these two communities itum chung khali impact sa ser like state we le effect sa ser kai ne chena na yes in falim pam tu hi town hi li pam de le okida he will impact him like lan thum li lam sa sak lai chi la tyo ka thei ngai ari issue shop tak le hina na thum we for example sa the travel ka sali no ari infal to Ukhrul ka zat ka thali ka la hi li ka pam ni no and then chimang ning la ara itum Tangkhulnaona chung ka hi naga naw ping hi la ka infal li la pam de le okida in case chili incidents kai ka mring pha shop lo itum Tangkhulnaona ping li isa ga na thum li la hili chikta ka shok chiwi chances chi leila maleilakranga kala chikta ji mo shok khabai itum ka thana sasi do itum as two communities le shim no la kaina okthing gum ko pai ji hi apong ji tyo me ka how do we promote peace and harmony no we opinion ni ka share samilo arui hi hata vice versa an example itum Tangkhulnaona kai ka hi hang khram ni na khni thot kai ka for example mulumam tham da or muchu papa la ka itumui Tangkhulnaona ping le infale pangka ka itum le li bang li sara itumui gari chili shimana ra example li kui hai chung khale at gunpoint for example aka hilik pumping hira khimios social media le ka pi khong rok chung ka thei jina da jaw ke da hik thai ne itumui alung heli hatred promote sa pai ituma khaina ka da maring phak rok le pai wa jaw na itumi okthing room dak le hili kala state ak le arwari okthing room da le okida how do we promote peace and harmony between Meitei and the Tangkhul communities in no opinion ka share san itu mui crisis ka sok ji hi sir thada mob justice na hopok ne ot aka sal ga mi ne hi thai ji ba ji ni sichang ga pangka kai pang ka kre na re ka incident ji khina ga ba ji ri da thai kai wi ti li now the action ka kui ba maning la ya the mob justice se chuai na ada hangre ka dai la kai na mob justice se itumui tamba gui Meitei bi hila hi mar nai okay Tangkhul hili later like Tangkhul bing li hili pama we ja we are not in favor of Tangkhul ka fact ji ka hang kham sung ba ja ke sum Tangkhul community bo shoke ji sar la kharnau bing control ji ba je na ka sabai nang da ma sok phu se ma sa phu ji ji ba ji chu ga je na understanding he thada well mature ka sa wo what sak ne ka ari sa da le tamba bu hi mai shokai re Meitei na kuki thada ji thada crisis shokai ji ki sa da itum hili Meitei sa da itum na effect ma sam ra ba ka ji ma le sai maram ba sai ja ka ba in the sense itum lo tamba ma ba pai ra ma jat pai ra tama kya maram ba chung phu li kuki khu chung ga cross sa ge dau da nim la jik thawi ning sarai na athum na khi gam sa la bai ka who knows kid kibana predict ma sa ki dau da jan je chok pai dau da itum na tamba li khare wi tha da dung ja ba sa wi free sa ji ma le da ka chipa ji wi ring ga si claim ne ji ne ka hili ka bam ba le ba itum wi hili Tangkhul hili Ukhrul li ka pam atam thran li ba le da claim Meitei bi hili ba peaceful sala ga ina chingri ai na da pam da claim chipa ji ba kala we are not expecting any crisis hili da de ji ba itum expect ma salang me da Tangkhul na da re ji ba ya jaina iba ye itum wi Meitei tu ai na la itum wi kali ka da
show jina tamba we mi ping ni tada si thei ko bai nei kha bo e Meitei dui na hangai ba ba lei ba ko gi tamba ta lei bi sin nau sing ko gi sei da Ukhrul da lei ba ko Meitei sing sida lan ji hoi kari hai tare dum ishor gi kano lagi program plan lagi cha lan ji tho ba su ko si Ukhrul da lei ba Meitei sing di lan ji thoi na madu gi impact kano lei te madu gi achok apan adu madu gi tongan ba kano tau te masi kari no ko ko si da lei minari ba ko tang ko sin nau sing ba understanding ba da lei da gi masi thok pani ado ko na masi da lan da ko da awa ba da tampa ki awa na lei ba gi imung manu sagai na te ju awa ba su yam yaw ri ado moi anaya ko ko na saru ya da ya te have gi wa ti na te ado moi gi nuai ta ba tampa ki thoi ba si ana ma yam je ko su nuai te ado tar ga su Ukhrul da lei ri ba ko gi Meitei sin di am peaceful oina yamna ko lei ba angkul sin long sin yam support to ga yamna mu koi na su yamna koi bu cooperation bi bi ga koi saina lei yam internal lei aduna masing da makta di masi high ba condition si dai da koi si sum ka hai da continuously koi saina chat na ba so ko han khon si adu ba tar ga di koi gi rakta dum peace and harmony adum santi intaba se koi dum automatically na kan na ina si mayam lei ba mayam da so appeal tong ni ga itu mi tangkul sinang ra ping ni le hi hangai ta to Meitei chung da ma pa mane Ukhruli ta sar la na thung wi hospitality na thung da sami da klei itu li sinang ra ne yu ja khang dai ne da ma khui la da sara su ga ya na thung mi sympathy ji ari le ja da lei mi ching sin je itu ga rung li ching ri khai peaceful kikla ji living ji tum la samang rock re ji mi komo ne thada itum minority ni ji sar la na thum tar kar sa la itum mu tiak mai ka khang jo itum tar kar sa la nei sa re tang hu Meitei ping wei khang jon la nei sa re ji la hang se ji la sia sang ro se kala ka sang khrai ba tang kul ping wei carely itu ki thada ophira na khlei mai maka sung mawa sung bi kumo aksa da khaiwan khamang itu wei si li khamang ka cha wa ne Meiteinao ping ka kai ka sai cha sa la la re shu ni ngai ji li itu di phyo mi ro khu mi ro ka pamra khai ji ta da i wa continuously da da ba sung no ge itu ni sang ko thu rum je ki ji ha ngai okay ni share no we take a quick share ka samang ning la tangkhul community li Meitei community li la and message mi gai jek chung ka ring phai ni share ina li la khang han ngai cha arui ji itu mi ka da peace and harmony promote sa sido itum akaina ka ya archimra rang ka crisis shock da klein to be impact sa leila kala itum hili okthui wa ngrum gi da klei li stay da kli okthui ngrum gi da klei li ka da ka phara do ji no opinion ka share sa milo sure the impact wait ne le le ye ji ka ba ta physically ga ning ya ning li ba khang ja ka ba le phong si le impact ka ta sa okay ni ta kli ba ngai le ne chili men cha da kan cha pa pa no social media sim da le hi khnu thot mo no chung me sa chipat khar nau cha ko zeta social media sim da le ga sim ta cha active sa no mo sa ya chuan chili men active sa da le ni khnu to so la ba thu ning ji la mi chom ka sa ni ta chan da le re chuan ki ka ma ga ni le example infal also ko so ga re chui kham so mo ko so thela mi ya kan lak block so wa ngai chili wa la ka ning ji wa la ka akan akli reverse space sang ro la ka mi sa des ning ta ka kre sa la ka infal hotel so ko wa ngai ni ba le be kra pa chance akli wa so so ga na ina साइखनी नि आपेल सा पाइ पान ह खम सुंची खिले म थेरंग का चिपा जी अपलोड सब हम सामी लो डिस्प्ले म सामी लो जिया कया ल खम सुंग थे एरे जिल ल फर्स्ट लेदक ले सिया सो बिंग लीडर बिंग लीला ला तुम ल कंसा सा लगा तुम वॉइस खु लगा तुम एडवाइस खु लगा खि सारा खि म सारा चिता बिंग जिल त खंग थिंग स नgai छ okay ni share arui rai sa atom crisis khle atom hili ba itum hi emotionally attached sa khai da lewe for example sa da incident shock da klei waina mikchung khana arui itumi state lipam da klei bi tribals and non tribals ki chui differentiation hi leilaga kai khana ara mistreat sa kai tha la feel sa laga da hi tha ta mili itun advantage khu laga sa pai sau se ta la kapning la chung khalei sa re jani tum
Tangkhulnaona kai le chithal la phaning pom de le re example sa da ithum state ak le okthira khai le the dominant community majority hi ari Meitei na sad le ogida ithum lik sang ka chipat rai re Meitei government da not as individuals but kila government as a whole la ithum kila yang khai re ithum le talent development sang sab ne for example athum na mention sa khai ta da bakramui wa ung ke chen tang la mung sam ni cha tam che mau na khani kap tha da mau ke li chawgida hikthau incidents ko jung khale ye ithum yang khai la ka ithum na sam phangran ma sam phang sak ithum for example sa da ka phungli sam phangran fund allocate tha da ma sa khang sak hill areas committee tham tha da function sai jung khawi accumulate sa la ga ithum Tangkhulnaona ping the frustrate sa jwa and kai khana ba ish hikta ta mili thum la rai li sa la ka neutral stand point of view and the bomb la neutral stand aina and I see thum la ka side sa la ko ithum stand ak le la ga rai ro sai la kai ka paning sa re kai khana ithum la rai li jang ka hili pom la le ka tong li sham tau se for example ithum ke hangai no ti vice house ke ji la jang sa re kai khana ba I ithum hi Meitei na Tangkhul hi ba Meiteinao ni we're brothers ka ji we ning chu kai na kai khala kharjan la le de le ye even chief minister ka la ka ji la an la proclaim la ka ba shop ta le ba ba mai jena chung ka mix back and le opinion hi jena hikta atam hi le ithum Tangkhulnaona ping la ning chu ki aish ithum ba hikta atam hi le acha ba rai li jang da jang la ka ithum mui mushun ba je phakui bai sa chi chung ka le de le wa ani ta hi le for matala ka na ri ithum hi as a different community khaning na dei salala ithum hi palagai na okthi khongru hi na phamaiga for example kechi chaw political aspiration la dei rock li de lei ithum nagai nei thu Meitei hi le yang Meitei li la kanglei pak da akalei la kan thu movement na dei de lei kai kho bang wa ko tong na chi shu de lei gam shu lam them nei naga different aspiration political aspiration lei lei chena kai khan wa ai thu Meiteinao ni nei thu mok thu thung ra de lei wa chena na nu ka pning li hi kanau sa da hi ka tha da thei kuido ka tha ka pharo do ithum hi ring rak tak lei li Meitei li ro no Tangkhul ro no ka tha ka wa phang mai thui ro ji tiao ka share sang sang ai wo hi wo thì đi hang lo giải cái ít mùi ring rác hai vị journey khi cái xa có yên khâu vào ai cái đó rai cái xa không thấy cái gì là cái phàm mình mấy tây nữa Tangkhul nữa separate cái xa ba hi là nó sang sang ai mà rầm bao ít mùi khai ring khai ít mùi ốc thủy ra rất là khi cái yên cái mấy ít là tấm mắc đi the ít we're not expecting the high position the ngawada la government ka ka officer ka wi chuba ju ning chu ithum ning ning ma le le ari ga ka ithum the drug highway ithum experience li okthira highway experience ma ka ba ithum yam khang ba ki ba sang sang ai ta ka tha da sa ka khare wi tha ka mai na sikta pam ra political la akhara la yang ta da negotiate sa vai ki le phak phai pong tong rum la ga misunderstanding lai sala chipa ji ithum table sa la okay area kai ki ta da no go plainly government hina Meitei majority sa na MLA 40 leader le na Meitei wa ithum tribals only 19 ari chena government le kala ithum Meitei dominate ka sa tampak li ada ithum Tangkhulnaona pingli or tribals pingli yang khai or mistreat sa ka ithum mushun samang ran masang ka phang da mathei khuidon thum thei ko ta da yang khrali generally chipa ji wa sir ta da ithum cha ka wa sung da je mathei man okay politically ithum involve sa la maning thu gi da ithum da kharing kharak ta da lei da sei chu simple sa la ge na ke sau gi da I cha ko chipa ji wa okay kha somehow ta da ithum hi community Meitei community si sa la khi ka saran Ukhrul li mi da klei like different the age ma da na government song ai na khang chon ka tha tang wi energy ration or sam kha ithum ina sa ta ka tong ga ji go I thai wi tha ka Meitei di ok thai da klei bing la equal share sa da klei da ji ithum li mi da klei da ya jai na ta da how far ta da kya ka wa sung da khi ga alung li athum na mi ran sam bang ran di athum na bitre sao la ba je I ma thei thre okay kha lei sa la je ba je ma sang sang ai ni ta ma ya da da mi sam bang ran ba je ba da ya I thum li la mi kum wa sa da sam bang ran ne da mi da lei
Meitei hilipom na klay bing ni la tada kasagada government free na kami ba ji ba share na tu share ne mi da klay itum ni da share sa mi da le tang lau bing la a Meitei bing ba tu share mi jang na ma yang share mi jang ne da ma mi ma khami maning thu gi da ji ba ji mi da le ho gi da i ba tam ba na ka li ga da a ri sa na ga hang tha da MLA bing sham bang ran o ki ga wi mi ran ma khami le ji rin si dai na ga thei thei thu re ka ma mi sa da le ya chỉ ba giờ mình sang ai, thật ra ít thùng mì đó cơ, ốc thuê, biết say là sinh ra nó ốc thuê. Ari itong we issue ra shop the clear la chili na ka point out sang la for example itong ni Ari na mention ka sa chili infrastructure wise for example road connectivity itong we abom hili institution lokale hospital ma thada ran sa kham sa even water supply itong we khabat mang jila and then ko chung ga fun hi Meitei tang pak pa hili Okay. Concentrate sa kaila every important institutions, every important universities, every important health facilities ta lay siraw gida itum ko pung naw bing hila chiwi muring ka phaji lay chik sak sane and then karelaga kareli you interview akli hang khaya klay wa laga ari honi issue hi land issues how mo between the Meitei community and kuki la kai kana kigla accuse da they are refugees ne chi how itung ngalai li rapom dor le chi how Meitei na la itung ngalai ki tian wang hi li rapom dor le we want that ka tong ngai li tu na pong mai chi le mo and hi la ka Meitei community hi na every important institutions important office ka tong hi Infal Valley li concentrate sa le with the tribals le ta se ga la ang jing hai ni ki chi we opinion la le ji ne yes ari li tiong mai ka ina last other no opinion chi khwingai jin wo ita da itung we tribals being li itung we sampang ran ma sampang sala le da kle hi do you think itung tribals being hila talai na itung hili state da kle optim room da le hobi da itung frustration itung maring pha le da kle is it fair kala itung we mushun jili sapin mi da kle government shong wen la or Meitei community wen la khoi ga tha le kam le do itung ni mystery sa hem le kliang ji tiong mai ka share sang sangai jin wo sorry sarna ka hang da the tampak ori Manipur li 60 kle jili 40 ba Meiteinaona ne chipa la masuna ga ni sayang ji hang ba na ori tampak ni le sang kle ta da pungli ma kle sing thawi min ka pha ta chang kap le ba ba sa chipa ji I wi chuli hang no ji ka chipa ji ba si Meitei community pa li ka hang pa maning la government pa li hangai ji chipa ji ba to Meitei community le maning sa la nung sa pa government wi khang wi ni da lai thung khoi pai example Ukhrul district hospital lai doctor pai dum pom ne chitam product ka su mi thi ga chi le normal prang da thi ga ke case la ka su pom da lai da bin ji ba government wi khang wi ne la ba ni chi yang sang ran ba na ba chi pa ji ka da level char ka ji ka ba hiwa ga na ari government ani khni wi kham ya ka khro rang ko la ka da jingli na da separate sang la na da district line thi ko sa ban ban rin pham me da okay yes aro in kahang mention gasajili majority hi for example kung jida hi yang ka ministers being hi Meitei community chief minister the only tribal chief minister sa ka aro yang so shai dan ru shanke shi mang free jila and then this long time back aro yang ka ishi Tangkhulnaona after so many years kuira kushimo minister sa and then number 10 ne jila ka animal veterinarian animal husbandry and kigla transport jila very Jaka significant marks portfolio li chila jada chada itu mi yang kai kai da chung le ogida is ada government hi community a khana sing da feel sa khai wang chi da mention ka sane all right ishi Jackychand paisa ka yes atom na kha vai reading share na ni we experience na ni we take wa matala na Tangkhul community li phasang sa ngai we ning chu phasang sa ngai suggestion opinion committee chung ka ning sharing bai itu mi da le shim no la gai na opting room jing sa khana ka khamata we ning chu frog la for example sa da nani na matala na ishi Tangkhulnaona ka chung ka semai re nthum we katam now ara oja sa bo re which is a very good news ari no we katam now chung ka le bom le na dam chi thai dak le yan thum nei tha contribute sa dak le I thum la che acknowledge sa la value hak la ga ni khue ning she na with nani we sa wa dak le kala yes as the secretary of Meitei Baptist Church I thum Tangkhulnaona enrollments quit la kala pam le chi la shai le ye jen na thum we service na thum Tangkhulnaona chung ka la sang bom le ye chung ning she na thum Meitei community li bom dak le hi itung Tangkhulnaona bila kam thalak chung kala tam khui skui bam le jena nani na saki ji baki ji sai ko ria them mer no itung a khai na ka da le shi mo jing la ka pang vai sa sai ji khanau sa ni share ko ji je hang shi le ko jena chu episode li yang rum kha ya yaru bing na tum sai ko ria ning shi mi de le a ji tum na community a ka we na atum me kharjana atum experience atum na ka tha da thei khui kla ji je
ngana khongrum sam phangai re ithum na khamtha la kishilak chung khala shakhui hai re ra mutala khai khana ba ithum tangkhulnaona ka sada ithum li ni cha jur ka te ka thada thei khui le do ji thei ko important sala ke da shan khui e ithum wi li khamtha lak chung khale bu pam da le ko ithum mi ka chon ka thei ya le shi thei community ne da hang de le ye ithum wi leadership mathala khai community ne da la hang de le which is very suiting ngana ko khangna li la ring phala hi matham mai da chatwa khwai sa se kala ithum wi li ka tam nau ping khanu thot ping ithum hi a che re hi matham mai khwai la suggestion min le ko ithum chi hot na se awa wangra le shi mai rok la ka ithum naung ra li nau thei mai khwai hi sa se naung ra ping li chi pom mai ka sai pom hai la ma sa se kai cha wi ram li pom sa la ka ta le kle yang ji concern hi matham mai da le khwai sa se kala ithum awa wa ping no ithum khani thot ping tum nisha shi chin dak le hi ithum suita khwai le shila kain hang dak le ithum mi sakla kain khui la ka sak vai sa se kala ithum tangkhulnaona ping la community ka te ping ithum okthing room dak le hi li ai athum ba ithum yur mening la ga ki ka chipat ning chu ka ni ka zang inferiority complex ithum na ning li le sa ka wa khui thui vai sa se akaina ka le shing rock se ithum hi town hi li okthui dak le hi ithum hi li okthui chon ra ki da lam phuning se ithum wi naung ra ithum wi shimkhur ithum wi athaya sabing ayang le lok thida klek chung le ko imphal lir no metropolitan cities ping lir no ok thida klek chung le ko chen athum wang chila phaning milaga as athum ka tha chat le gliang tha ka hili pam da klek ping la non locals ping la chi ta ka mani fuel sa le pai chi khui la ka ithum na le shi la ka na ok thise daily li ithum minority asa da ok thida klek tam li chi wi locals ping chi pat ka ithum ma ring pham mani chi hon ka mani hili pam da klek non locals ping ithum chi pat ka thum la ring pham re ithum ka da le shim no we da khya shing ro ka ok thisi la chi chi ithum chu rong phai sa se aru hon crisis hagla le da klek hili sensitive salak da le chen ithum tangkhulnaona ping la ningchuk chi brought sala kaina chukse itum kishir ka we maring ka paw mulung ka paru ya lo le itum sa pa ka ba itum as a community le sa sa pai la sa la pai jogi da athan mention sa da itum we ka thana ping le da klei ping la tam chi da ngasan la ka kala paw aka sha sala la bang ya pha hai la verify sak ka itum kham shum kham ta ji sa sai je kana wa sa da hangsan khangai ne ning share itum next episode le sam pang share li shi